Day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. For 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. Loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find
العظيم. Satu aja Bang. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ولأزواجه ولقرابته وأهل بيت أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا لهذه النيات والمقصودة أهل البيت، وإلى روح شيخ البرزنجي. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سهران على مسؤول الأكوان بأخواني بديع عديم من
Kepada ayahanda, kepada ibunda dipersilahkan untuk menampung tawari. Kepada Bapak Selamat Manulang beserta Ibu dipersilahkan. Ya Tanjung Selamat Pekannya Baru,
juga bersiap-siap yaitu Uwa Iros. Uwa Iros dari Desa Kesatuan. Juga Abang dan Taufik siap-siap ya. Uwa Iros dan juga Abang dan Taufik yang di sini informasinya dari Desa Kesatuan. Dan juga bersiap-siap Ibu Ida serta suami. Kemudian Ibu Murni juga beserta suami. Kemudian Pak Ahmad beserta istri. Bapak Sanusi beserta istri. Kemudian Bapak dan juga dari pihak laki-laki yang berkenan untuk menepuk tawari, kami persilakan atas kehormat waktu dan tempat kami siapkan. Yang andainya kata berkali tidak terpanggil namanya dari keluarga besar, dari Bogak, dari mana barangkali ya, walaupun dari mana asal usulnya, kami persilakan untuk menepuk tawari. Bukan jadi perkara jadi khairul mahal, jadi yang baru tetap kita bangga. Bukan nyamudi, hai perkara. Kemudian ada sini Wak Ningsi dari Kisaran, Wak Dian dari Kisaran juga, Wak Ucap dari Kisaran, dari ada dari Aceh silakan, Aidan yang dari Aceh silakan beserta istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali dan kami persilakan kepada pihak mempelai wanita. Pertama adalah kedua alhamdulillah, tapi kalau belum silakan tepuk tangan ya. Abang Krisman, Kakak Yati. Mempelai anakku sayang, buah hati sindiran tulang, buah hati sindiran tulang.
Ini kakak tuh di sepupunya yang di Jakarta itu benar sampai suaminya itu. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya nih Bapak Ibu, sungguh cantik isi kain satin, dibeli anak dari Bengkulu. Kalau ditengok kedua pengantin teringat pula awak di masa lalu. Iya pula. Ibu-ibu cukup teringat saja ya. Tapi katanya sungguh enak sekolah ubi dicampur dengan santan kelapa ya. Kalau Bapak Ibu ingin nak mengulang lagi, malu rasanya awak dah tua ya. Jadi cukup teringat saja ya. Ya katanya sungguh indah serang berdagai tanah bertuah negeri beradat. Acara demi acara nampaknya sudahlah usai, karena tertib acara kita ini sangatlah banyak. Mari sama kita sempurnakan acara ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nian kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana doa ini akan dimunajatkan kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Nasir. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم شاكرين حمدا ناعمين حمدا شاكرين يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا إنك آمين آمين يا الله آمين ويقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلامة في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وبركة في رزقنا خصوصا إلى أولاد أو بنت صاحب هذا البيت برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إسماء خير المعان Fitra Marulang Ma Lindawati Linda Puspita birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma liqulubi ma kama alafta baina Adam wa Hawa. Amin. Allahumma liqulubi ma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Amin. Allahumma liqulubi ma kama alafta baina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وخديجة الكبرى وعائشة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب العالمين مولانا ومولانا Aku dan dirimu tercipta selamanya. Kisah kita layaknya Adam dan Hawa. Kamu diciptakan dari tulang rusukku sebagai pelindung hatiku. Kamu telah lengkapi setiap kurangku, membuat jadi sempurna. Tak ada cerita yang seindah kita, seindah Adam dan Hawa. Aku dan dirimu tercipta selamanya. Kisah kita layaknya Adam dan Hawa. Kamu diciptakan dari tulang rusukku sebagai pelindung hatiku. Kamu telah lengkapi setiap kurangku, membuat jadi sempurna. Tak ada cerita yang seindah kita, seindah Adam dan Hawa. Aku dan dirimu tercipta selamanya. Kisah kita layaknya Adam dan Hawa. Seisi dunia memberi restunya. Tak ada yang mampu memisahkan kita. Aku dan dirimu tercipta selamanya. Kisah kita layaknya Adam dan Hawa. Seisi dunia memberi restunya. Tak ada yang mampu memisahkan kita. Bere kami bere. Siman ulang. Alah. Jadi, buah amang pada nami, ngamang ada di hamu. Gabi Betul aku nahoras. Buah amang udah. Ngabuin tahu duja teh. Mari Tuhan mau lihat yang dihita di bagas seperti kiano mari de asin holong de rohana. Tapi kira lahun di bagas seperti kiano bohita marhai pason marlas ni roha. Di siala ima naung mamuka rumah tanggawan anak pun nami deho parumen nami majalo pasu-pasu siap Tuhan nomor 2 dewata amang padde nami disokkan emang buat semua Tuhan di godang nami sian hausuhuton doho puru nami asa alu-aluhun tamang majalo marhite uning-uning kami amang padde nami to amakta nomor 2 dewata sitopa nasa isin mau lihat mah amatakas dohamit son para nupung nami sirajo luat nagabi namar domat gubu sahat tu buru-buru bere di baga seperti keno asa alul damang jo tu biasa halan nupung nami para nupung nami seperti keno binang ujung
nami di paguni alaman nami songon nama buat Tuhan ikorkan nami takas do dinam nomor liat nalulok kami di jolo ni inata suri pada di bagasa pertikyanon asa alulun dang majo tu amatta inata suri pada nalia mau lihat nonton memahami di hamura jadi dong masa hutan nami adong hangkan na tujuan nama dokot tangan doh tahun ujung nggak jari-jari sudah jari-jari sudah nomor si kancang-kancangnya mau tuh adong peda karena lumina humurang penortoran nami serupulun asa jumolo kami marasat tadi laos di bagasa pertikyan tidak na tujuan amang pada nami siajur mula-mula siajur mula topa baik damang godang mula-mula mau lihat mah bolo pertikyan non kami mau jual teh kuliah kami pernah tiki di hamuna teh amang buruda gabi na tutup akun na horas di bagasa pertikyan non amang pada nami tidak na tutua asa lihat panggawian lihat perhorasan di bagasa pertikyan non lahu mangaliat mami kami supulun asa badang jong anangis tut korporan nami atau majusi
raja nang arsahalai rasai ora dohot tenagai diko dingot dihorai kita dari kona kali untuk mariokai aku anak suge tidak di sini karlau kau kui Kalimat marayatai Disulit papahenatai Kalimat marayatai Nahumok kami ang solay Bapak Ibu yang kami hormati, para ngeputkan si Raja Luan. Jadi ada lagi yang lu ngasih kok behamet tong sa suhu polo sa mga buat tuan ni gotang di asal dapat ilok na tuan dapat tuan di ulota dapat tuan di hajar maun dapat tuan di panggabian dapat tuan di performasi doho partikir pe di pasar taima di hamuna buru nami bere doho di bere. Jadi dos rata terlumah itu hamuna buru ya dos merata gabi ma jalah horas di hamuna hula nami tulang nami Siala di leok kamu tutu ima partikiono tu hami ima buru beremuna jadi di sope kami neng rodo ima mangulupulupi tulang nami dohot na tulang nami na poso jadi di sialani pangidu hami asa rohami di sialani asa marsiado baru pak kami doh tulang nami di son terlumubi na tulang nami na poso jadi raja nami tung sohod dia pian nom na boy tarpa saat kami ima sian ima sodo kami sobar tong hata sobar nami ima sohod hula-hula muna hula-hula nami jadi songon hata nina tu ima honon si titik masih hopa hodong malas ni rumah tung sohod dia pian nom na tarpa kami bahasa itu hata mana jadi di sana di musik kalan kami kami pasahato sobar nami ima sohod hula-hula nami baik kamu musik na bermusik kami songon soba nami tuhamu ima hula-hula nami tulang nami jadi songon hata ni situ itu ima tutu si titik masih hopa hodong les ni rumah song soni pe tulang nabu ita pasat kami pergelengan muna tu hatta ma namang goki pasu-pasu na iya tutu inama amang buru nama tulang ambil ma tutu jadi ala nong roro pergelemota songon masoba tu lupatta takas duhita lau pasato sabi-sabita tu akara jadi pergelemota de dus marwata de abang anda, ibu yang kami hormati bersama lagi kita ya. Oke, jadi Sony mau muda kan? Asal roita menang lupi. Dinang rora jadi pergelemon nami semua masuk batu lupan nami raja ni hula-hula. Kami petung raja ni hula-hula. Takas mami rola mana bilabi. Bahaya damang majolo ima. Nanai si doktor nami si raja huluan ima baik. Kesiyo.
mau lihat di Tuhan, mau lihat manang dihita suang sonima di rajani amamburu nami bere doho ibe bere nami di baga seperti kiano di napu jalo kami sama sopa munai amamburu martam yang mahami tomakan nama tua deweta doho nai matutu asara takok hamutu dulu dapok pabagana lomak tua kamu turuan dapok mual na tiuma lato muna asa dong lapak ke muna disilas ni rohamuna lapas sakapok kami raja ni ula muna asa yang matutulong namin sa mga nilatutua ulus ni Burubah o tinoron ni Burubah kabiyan oras kami raja ni ula muna naman kalo sa ilang tugad na naman diyan sikat ni namangalian buha amang baru aboy tau jungi adang mabis bang hidup po inama tapak kematikyat ya udah bisa kita simpulkan tortor kita ya oke jadi amang pati nami alam ang sikondo kami sa mga nabuan doon ikondong nami sa sumpulon marga maluka laos di baga seperti kira yang ujungan naik masuk ke gondang nami aduh ada yang tujuan naman dokon asa hatuin na pinio karun na dapat baik dalam si dio